Funde verse number 31. Izenzo 27 verse number 31. Zofunda nange-English. Yeah, nangawonke nje ama-language mawukhona. Nasengijwayele ukushumayela ngesipenda kakhulu. Jwayele ukushumayela ngesidlala phansi. Verse number 31. Acts chapter 27, verse number 31. Yes. I am having here NIV version. Yeah. Where I will be reading. And I will be using English as it is written. Then Paul said to the centurion and the soldiers, unless these men stay with the sheep, you cannot be saved. Okay. Pawuli wathi enduneni yekhulu nasemabuthweni uma laba bengahlali emkhunjini Uma nje bengahlali emkhunjini belokhu bedanisiyana ningesindiswe nina. amzosindiswa ngumuntu. uPawuli wathi enduneni yekhulu nasemabuthweni uma laba bengahlali emkhunjini ningesindiswe nina. Bazalwane lapha kwakunesiphithiphithi somoya omkhulu la. Umoya indlela ongamandla ngakhona ngaphandle lapha namfuthi ukabela kodwandle wawenza imanga lwamoya. Wawumkhulu bazalwane ngendlela eyisimanga. Oh, yes. So ubukhulu balomoya wawuphahlaza umkhumbi. Umkhumbi wawuphahlazeka ushayeka. Ubonakala umkhumbi uyale, ubonakala umkhumbi uyalena ushawa inomoya. And abantu ababesenkunjini bafikela ukwesaba kakhulu. Ukuthi hleze mhlasimbe singafiki nalapho esiyakhona. Because of bebuka lomoya lona babewubuka ngendlela onamandla ngakhona owawuzuphazamise ngisho umkhulu. Kodwa Paul uyasukuma la. Mayinyu bazalwane emkhunjini okanye kwi-transport esuka ihamba noma ngabe kuthiwa ibhanoyi noma ngabe kuthiwa isitimela. Kusuke kukhona abantu abahlukene and behlukene ngama-character abo. So njengoba behlukene ngama-character abo, uPaul uzosukuma on that situation. Uzothi ngiyacela ningenzela into eyi-one. Akungabi bikho ophumayo kulo mkhulu. Because uma ningahlali kuwo usindiswa kukho. Ngamanye amagama 2% ukuthi nihlale phakathi kulo mkhulu. Uyakhuza uPawuli ngiyayimagina nje mina kulo mkhumbi ama-character abantu. The way ama-character abantu avela ngakhona the way kuze ukuthi phuma ngaphandle emkhunjini. But ngaphandle kunomoya uzosindiswa. Kodwa ukusindiswa kulapha ngaphakathi emkhunjini. The way umkhumbi abantu ababengakhona kuwona ngiyabadinga ukuthi maybe kwakukhona ngisho nabo osopolitiki. Ndiyabaza abosopolitiki bazalwane. Maybe kwakukhona ngisho nabafarisi. Maybe kwakukhona ngisho izazintetho ezithi mawukhuluma sibe ibheka incwadi. Sibengade ukuthi lento okhulumayo engathi wrong ukuze siphilise. Bazalwane kukhona uhlobo lomuntu olalukhona. Kodwa noma lukhona lolo hlobo lomuntu ungahlala emkhunjini ngeke usindiswe. Jesus. Likhona ibanga. Noma khona lawo ma-characters. Kodwa ungahlala emkhunjini ngeke usindiswe. Waphuma ngaphandle umoya uzokumaza. Hayi bazalwane, noma
Hallelujah. So Apostle Paul wasukuma abazalwane wakhipha lawo mazwi. Maye wakhipha lawo mazwi bazalwane. Mind you, umkhumbi uyashayeka. Lithi iBhayibheli mawuqhubeka lithi umkhumbi wawuhlephuka. Hallelujah. Amen. Wawuhlephuka umkhumbi. Kodwa ukuhlephuka kwawo umkhumbi sibambe into eyi-one ukuthi asingaphumeli ngaphandle ngoba sizofa. Kodwa masihleli ngaphakathi siyakusindiswa. Hallelujah. Hallelujah. Ungafika kimi uthi ususeduzane nami ulinyazwe ikharacter yami kodwa ngithi ungaphumi. Oh yes. Ungaphumi ngaphandle. Ngoba ungaphuma ngaphandle kunini okwenzeka ngaphandle uzolimala uzokusindiswa. Hallelujah. Ungafika la ngaphakathi uthole okunye obungakulindele kodwa ungaphumi ngaphandle. Ngoba ungaphuma ngaphandle uzolimala. Bazalwane kunomoya omkhulu. Lo moya omkhulu laba bangaphakathi bakhuluma amagama okuthi abanye bakuphushela. Uyabona ukuthi lo muntu lo uyangiphushela. Ayikho into ebuhlungu njengoku-understand umuntu ungenzanga lutho okubi. Kodwa kumele uhlale ngaphakathi. Phefunda uhlale ngaphakathi. Because of understanding that wamanga ngaya ngaphandle ngizosurvive. Mangangaya ngaphandle ngizosurvive. Kunabantu abashintayo umuntu kusasa uyahleka namhlanje akahleki. Kodwa nakuba kunjalo phakathi ukuthi wena hlala ngaphakathi. Ngoba waphumela ngaphandle uzukusurvive. Ukubone umuntu a-understande ingane yakhe akwazi ukubekezelela ingane yakhe kodwa hlube ngokubekezelela iy'mali zasenkonzweni kodwa bafowethu ungaphumi emkhunjini. Umuntu ayi-understande ingane yakhe understande i-weakness yayo nokuthi injani iphila kanjani uyayi-understanda but akafuni uku-understande ingaphakathi kodwa bafowethu ungaphumi emkhunjini ngoba singaphumela ngaphandle niyolimala. Ukubona umuntu akwazi uku-understand umyeni wakhe kodwa angakwazi uku-understand abanye abantu kodwa bafowethu ningaphumi emkhunjini ngoba abanye bangaphuma niyolimala. Abazalwane, ukubona umuntu akwazi uku-understand ifamily yakhe a-understand iy'hlobo zakhe athanda iy'hlobo zakhe umbone ngisho ephostile lo muntu onayithanda iy'hlobo kodwa ngabathanda bangaphakathi kodwa noma kunjalo ningaphumi emkhunjini. Ningaphumi emkhunjini. Ningaphumi emkhunjini. Kunalo lonke uhlobo labantu la. Lana ngaphakathi kunalo lonke uhlobo labantu. Kodwa mina ngithi ngayeli ngaphandle. Ngoba ngaphandle nizokusavaka lana insindiso ikhona khona. Oh yeah. Insindiso ingaphakathi ayikho ngaphandle. Ukusinda kwenu kula. Uma ningahlali ayikusindiso. Utho omunye uyazi ungcono abantu abangakholwa kunabakholwayo. Uthi ngcono abantu abanjani? Unokhula uzongilinganisela umalume wakhe. Uthi umalume yazi umalume abe right umalume wakhe athi akakhona. Ngithi mina wawuthi mawufika laphaya la wawufika khona wayibona leyo nto and then yayisihlalisa phansi and njengoba ingakuhlalisanga phansi akusekho ukusinda because of wena uphumile ukhishwa ukuthi omama uzibambani banjani ngabe khuluma nawe kodwa wena kuno-anti wakho ohluphayo omlalela njalo. Bazalwane, phela kuma-families kukhona lo muntu
understand abantu abasibamali. Siya understand abantu abasibamali. Why ungaba understand abangaphakathi? Why abangaphakathi ungaba understand? No. Ikhaya ngempela bazalwanile. Lapho mina ngabe khona understandana ngempela. Kodwa sifuna ukunderstandana la. Kodwa ngiyakwazi ukuba understand abangani bami. Abangaphansi ukuthi abazalwane ukuthi noma ngimnike sini 50 rand yami bangayibuyisa understand ngalo. Kodwa wangaphakathi. Bazalwane ngaphumi ngaphandle. Nizoni mana. Ningaphumi noma ngabe kuthiwa lo muntu umbuka ngaliphi iso olukulimaza ngayiphi indlela kodwa mina ngisaba umoya ongaphandle ngisaba lo moya ongaphandle ngoba lo moya ongaphandle umuke wahaka mntaka baba akulula ukuthi ubuyele emkhunjini kubuyela kanzima phela mase sasibuyisa sethi ukuthi nasicompromise sifake into zakhona singene emanzini sicompromise ngempilo zethu masona nawo because wasanathi sikwi-riski kuwe mawusuphumile awubazalana ikhona ibani sikwi-riski kuwe mawusuphumile because uma sikulanda laphana wasawena ungazuza ngoba khona izinto ongasikhombisa zona ey'vale futhi esiyibonayo ngenxa yokuthi usuphila impilo yamanzi bazalwane ningaphumi ngaphakathi ukuze niyakusiza kwesisikhathi sesicompromisela abanye abantu ufundisa umkhabela ngoba once kwaphuma mina ngangena emanzini kunenqobe engileyo kulandela abanye bakwazi ukubuka mina ngenzeka mina ngisavayo ngoba ngisikhokho sakhona phinde kubuyela kodwa khona abangeke babuyele abaphume ngenxa yabo engaphumi ngaphakathi emkhunjini noma ngabe isimo sinjani kunabantu mangathi nje manje ngithatha istep sokuthi ngiyaphuma emkhunjini ngingena ngaphandle ngiyakutshela mina Anokuma abanye baseNatali abanye bakuphimuka bathi awuna usephumile ngoba kukhona abantu abakhonjela ukuthi babone ukuthi ngikhona ngaphakathi khona abantu abajabule ukuthi awazi asiposta izinto zokholwa namuhla ungaphumi sikhangame nisimele nyawo ungaphumi yabantu ukuthatha istep zokuza wenzela ngisho ifamily yakho sazoyizana ukuthi yazi ukuthi ubaba uyakholwa or umama uyakholwa ningaphumi bazalwane ningaphumi noma kanjani ama-characters kodwa nje ngaphakathi ningaphumi niyolimazi kwaba yabantu bishop Jesus